ni pi ni February ni kwa tunia ding la sang tho mun Ephesus alian ni anel som le khat pan som le kwa to hi ya ama hong payin no agam la omte tunga nop na lem na thu le anaya omte tunga nom na lem na thu hong tang ko ani hi Ephesus alian ni anel som le sali athulu eite nop na lem na Jesu John in Facebook ka so san so asak amu jangin hom ha hi to pen por pisunga alom te mi som an saya mai tai taka anane khopna khat a hi to khasung ani veina ama ke lo pi in hon nuam anga u hi John in akhituinul khia hi ama azon lo mi te to biakin khata ki khom chi pen nam tom lua to a hi le kumzalom khatlaya bangza in nam tom ding Jesuin ki pom khat na de in ikikak na khoi to ading in hong pai hi Paul pi ki patchil hun panin aki mai ngap lo mi te Chrisunga tual ki bat na khat zon ding ki sam hi Jew te in gentle te thu kham zui lo chi to neu etua gentle te in amau gina zo a ki ngai sun Jew te ki ui to chang in Jesuin mi Paul ni te khat soa ama in kidaina kulpi a hi kigal nei na ama pumpi sunga asar khampa hi thu kham zui na thu pi pen hinon lowin a thu pi pen Jesu a hi ama sunga Jew te le gentle te ki pom khadu hi lo hiam to don na pen amau don to azia tunga kinga di hi Jesuin agamla omte gentle te tunga nomna lemna thu le anaya omte Jew te tunga nomna lemna thu tang ko hi again thu ki bang zat khiat dan atom te khidi hi amau kidik sa Jew te in amau gina zu ton lo chi asan thei ding ki sama mi thu don lo gentle te in zong gina lo zo zen lo chi au ding ki sami ani tuak wa khat le khat akimu zia o nu siat ding ki sama minam ni te ama sunga mi thak khat aso asak na ding in kilem na abol Jesu ami swan ding o ki samhi hong ki ne pik chi a ngai sun na in lungsim hong na saka hoi het lo hi ai zong in Jesu songa kinga le chin nomna lemna apyang sak thei na hi tu dong ma eite nomna lemna mangpa hi bangun lain hong ki thudon lo chin ngai sun nge na yam bang chinamin nomna lemna na pyang sak thei ding yam kongit pa o hong ki ol mo lo hun changin nang sunga hong ki nga thei sakta in amen